Hvaljeni Isus i Marija, draga braćo, dobrodošli nazad. Danas ćemo se baviti crkvenim ocima i njihovo tumačenje Svetog pisma. Napravit ćemo nekoliko uradaka o svetim ocima, crkvenim ocima i njihovo gledanje na različite teme, kako bi mogli vidjeti koje se crkve danas u stvari drže onoga što su sveti oci rekli, to jest crkveni oci. A danas ćemo proći kroz pitanje tumačenja Svetog pisma. Nećemo gledati način na koji se točno tumači određeni tekst Svetog pisma ili tako nešto, nego to će više biti jedno meta pitanje kako uopće pristupiti tumačenju Svetog pisma. Pogledat ćemo nekoliko svetaca. Evo, možemo odmah krenuti. Znači, prvi će biti sveti Irenej Lionski. On piše tu krajem drugog stoljeća, oko 180. godine, dakle vrlo rano, i ovo je iz onog njegovog dijela kontra hereza, koje smo već i spomenuli prošli put, ali kad smo pričali o Kristovom božanstvu. I kontekst je da on piše protiv gnostika. Gnostici su bili jedna heretična sekta koja je nastala dosta rano. Oni su držali da imaju to nekako posebno otkrivenje od Boga, to nekakvu posebnu mudrost ili znanje, od tu dobivaju svoje ime, to je onda po grčkom gnosis, to je nekakva mudrost ili znanje, i oni su držali da je to nekakvo skriveno znanje koje oni imaju, da je to ključ za ispravno tumačenje Svetoga pisma. I evo što sveti Irenej kaže o njima. Dakle, ovo je iz 3. knjige, 2. poglavlje, kontra hereza. Kada ih suočimo sa Svetim pismom, oni uzvrate i optužuju Sveto pismo, kao da ono nije ispravno ili da nema autoritet i tvrde da je ono nejasno i da se istina iz njih ne može izvući ako se ne poznaje predaja. Jer oni koji govore da istina nije dana putem pisanih dokumenata, nego putem govora. Stoga Sveti Pavel kaže, mudrost doduše navješćujemo među zrelima. Za ovu mudrost svaki od njih kaže da je djelo njegovih vlastitih ruku. Tako da prema njihovim idejama istina je nekada kod Valentina, nekada kod Marciona, nekada kod Kerintusa, a onda nakon toga kod Bazilijedesa. Ili kod bilo kojeg drugog protivnika, koji ne može govoriti išta o spasenju. Jer svaki od ovih ljudi, pošto su sveukupno perverznih dispozicija, uskraćuju sistem istine i nije posramljen sam propovijedati. Dakle, ovi gnostici, onih tu Sveti Valentin nabroji nekoliko ovih vođa raznih sekti koji su se smatrali pod tim šatorom gnostika, to je ovaj Valentin, Marcion, Kerintus, i kaže da svako od njih ima svoje nekakvo to posebno znanje, tu nekakvu posebnu mudrost, predaju pomoću kojeg se mora onda tumačiti Sveto pismo na ispravan način. I onda kaže tu kako istina u stvari onda luta od jedan do drugog, jer svaki od njih ima svoju neku posebnu predaju koja se razlikuje od ovog drugog, i onda kao istina u stvari im se izruguje, kao da istina je malo kod ovog, malo kod onog i tako. Ali znamenito je ovo, on kaže da oni imaju Sveto pismo i da ga oni, nije problem što oni nemaju Sveto pismo, da ne koriste Sveto pismo, oni ga imaju i čak i tu daju citat Svetog pisma. Kažu da uzmu ovaj citat od Svetog Pavla koji kaže da se mudrost doduše navješćuje među zrelima. Dakle, oni drže da su oni ti zreli među kojima se navješta ta nekakva mudrost. I kažu znači da oni moraju, da se Sveto pismo mora tumačiti pomoću tih njihovih posebnih predaja koji oni imaju i da se onda može ispravno razumjeti Sveto pismo, jer oni bi prigovorili Svetom Ireneju i kaže da ti tumačiš Sveto pismo na taj način, ali ti nemaš naše predaje, tako da ti ne možeš u stvari dobro razumjeti Sveto pismo, to samo možemo mi razumjeti koji imaju te posebne predaje. I ovako im Sveti Irenej odgovara. Kaže ovako. Ali opet,
kada ih uputimo predaji koja ima svoj početak od apostola i koja je sačuvan putem nasljeđa starešina o crkvama, oni se protive predaji, govoreći da su oni sami mudri ne samo od starešina, nego i od samih apostola, jer su oni saznali neiskvarenu istinu. Dođemo do ovoga, dakle, ovi ljudi se ne drže niti Svetog pisma, niti predaje. Dakle, Sveti Irinej kaže, dobro, vi imate vaše predaje, ali mi imamo predaju koja je u stvari od apostola i koja je sačuvana putem nasljeđa starešina o crkvama. I on posebno izdvaja rimsku crkvu, da je tu sačuvana predaja u svojoj neiskvarenosti i u svu svojoj ljepoti i čistoći. Nisam uzeo taj citat, ali to je na početku ove 3. knjige, možete pročitati sami. I kaže da je u stvari rimska crkva jedan uzorit primjer te apostolske predaje. Dakle, apostoli su u stvari dali crkvi tu predaju koja je do njegovog dana došla putem tog nasljeđa u crkvama i da se pomoću te predaje u stvari treba tumačiti Sveto pismo, a ne pomoću ovih predaja koji gnostici imaju, koji nemaju taj apostolski pedigre koji Sveti Irinej ima sa svojim tumačenjem. I evo, kaže onda dalje, tamo dakle gdje je Gospodin položio svoje darove, tamo nam valja potražiti istinu, naime od onih koji imaju nasljedstvo crkve koje je od apostola i među kojima je ono zdravo i neporočno držanje, kao i nepokolebljiv i neiskvaren način govora. Jer ovi isto čuvaju našu vjeru u Boga koji je sve stvorio, koji je postigao tako čudesne rasporedbe za naše dobro i oni nama tumače Sveto pismo bez opasnosti, niti proklinjući Boga, niti obeščašćuju patrijarhe, niti prijeziru proroke. Dakle, Sveti Irinej kaže da istinito tumačenje valja potražiti u onim crkvama koje imaju nasljedstvo apostola. Dakle, tu moramo tražiti tumačenje. I da oni jedino u stvari autentično tumače Sveto pismo bez opasnosti. Eto, dakle, Sveti Irinej se ne protivi nekakvoj predaji, dapače, kaže da je predaja da, ali apostolska predaja, koja je došla od apostola i koja crkva baštini i koja crkva koristi u tumačenju Svetog pisma. Ok, evo, na kraju ćemo dati jedan mali onako sažetak svega ovoga. Sad ćemo proći kroz proći ćemo još jednog crkvenog oca. Ovo je Tertulijan. Tertulijan je crkveni otac koji je nažalost otišao na kraju svog života u sektu, kod montanističku sektu, izašao iz crkve, umro je van crkve nažalost, ali ovo što je on napisao dok je bio član crkve nam je vrlo vrijedno, ima puno korisnih informacija koje znamo o ranoj crkvi zahvaljujući Tertulijanu. On je u stvari rođen i živio je u 2. stoljeću, a pisao je krajem 2. stoljeća. Znači tu negdje sa Svetim Irenejom, tu su bili negdje. On piše u Africi, a Sveti Irinej je u Lionu i Sveti Irinej je u stvari izvorno iz Grčke i onda je prešao i postao biskup u Lionu, a Tertulijan je u sjevernoj Africi. Da, i evo, ovo je iz njegovog dijela De Prescriptione Hereticorum, odlično dijelo, možete ga svi pročitati, kao i sve ovo što vam tu dajem, to je sve dostupno na internetu, možete na internetu pročitati i savjetujem svima da pročitaju ovo njegovo djelo, vrlo dobro, u njemu nisam našao ništa heretično, ništa s čim se ne bi složio, Evo, idemo onda redom. Dakle, prvi citat. Dakle, isto, samo za kontekst, isto u ovom dijelu raspravlja sa heretičnim sektama. I u stvari govori kako se uopće mora pristupiti sveukupno
pristupiti tim heretičnim sektama. Dakle, ne raspravlja sa nijednom pojedinačnom sektom, nego onak sveukupno kako uopće mora biti tvoj stav prema njima kao kršćanin. Kaže ovako, dakle, oni se bave Svetim pismom i koriste Sveto pismo kao dokaz za svoje mišljenja. Svakako to čine. Od kojeg bi drugog izvora mogli uzeti svoje argumente koji se tiču stvari vjere nego zapisa vjere. Dakle, opet, evo, potvrda da heretici koriste Sveto pismo. 15. poglavlje. Ako u ovome leži njihovi resursi, prije nego li što ih mogu koristiti, treba se jasno razlučiti kome pripadaju Sveta pisma, da se nikome ne može priznati njihovo korištenje koji nema pravo na tu privilegiju. Dakle, samo određeni ljudi imaju privilegiju koristiti Sveto pismo. Koji su to ljudi? Evo, Tertulijan će nam reći. Naš apel, dakle, ne smije biti upućen Svetom pismu, niti trebamo ulaziti u spor oko točaka u kojima je pobjeda ili nemoguća, ili nesigurna, ili nedovoljno sigurna. Ovo on govori zato što ranije u jednom poglavlju kaže da heretici svi da su dosta vješti, da koriste Sveto pismo dosta vješto, da ga dobro znaju i teško je u stvari s njime uopće raspravljati o Svetom pismu. I da je onda pobjeda nesigurna ili čak nemoguća ili nedovoljno sigurna. Zato on to govori, ali nisam tu stavio da sad ne čitam previše. Evo, nastavljam sa citatom. Ali, čak i da spor oko Svetog pisma ne ispadne tako da su obje strane jednake u raspravi, naravni redoslijed stvari je da se prvo razluči ovo pitanje. Koje je jedino koje se i treba raspraviti? Kod koga je ona vjera koje Sveto pismo pripada? Od čega i po kome i kada i kome je predan onaj kanon ili pravilo po kojemu postajemo kršćani? Jer gdje god je istinita kršćanska vjera, tamo će biti pravo značenje Svetog pisma i njezino tumačenje i sva ostala kršćanska predaja. Dakle, Tertulijan kaže, ne treba uopće ulaziti u neke rasprave samo sa Svetim pismom, nego prvo se treba odgovoriti na pitanje kome pripada Sveto pismo. I onome kome pripada, taj ima pravo značenje i tumačenje Svetog pisma. Eto. Ok, evo, idemo onda na još par citata i onda ćemo dati nekakva naša završna mišljenja o ovome svemu. Evo, samo malo. Dakle, ovako, iz ovog istog njegovog dijela kaže ovako. Iz toga, dakle, sastavljamo naše pravilo ili kanon. Budući da je Gospodin Isus Krist poslao apostole da propovijedaju, naše je pravilo da nitko drugi ne smije biti primljen kao propovjednik, nego li one koje je Krist postavio. I tu daje citat iz Mateja. Nitko ne pozna sina doli otac, niti tko pozna oca doli sin i onaj kome sin hoće objaviti. Niti se čini da je sin njega objavio nikome drugome osim apostolima koje je poslao propovijedati. Onome što im je naravno objavio. Sada, ono što su propovijedali, drugim riječima ono što je Krist njima objavio, može, kao što moram i ovdje propisati, biti ispravno dokazano ni na koji drugi način osim od onih crkava koji su apostoli osobno utemeljili, izjavljujući evanđelje njima izravno i viva voce, kao što je fraza, i putem svojih poslanica. Ako su, dakle, te stvari takve, u istoj se mjeri očituje da se svaki nauk koji se slaže s apostolskim crkvama, te posude i izvori vjere, mora uzeti kao istinito, kao da nedvosmisleno sadrže ono što su spomenute crkve primili od apostola, apostoli od Krista, Krist od Boga. Dakle, evo, Tertulijan nam tu, malo je poduži citat, ali tu nam daje odgovor na to pitanje tko ima pravo tumačiti Sveto pismo. Dakle, Sveto pismo ima pravo tumačiti crkve koje su u nasljedstvu od apostola, jer su apostoli dobili poklad vjere od Krista, a Krist od Boga. To je ono što nam Sveti Irinej kaže, dakle, da se je crkva ona koja ima pravo tumačiti Sveto pismo. A kako znamo koja crkva? Ona koja ima
apostolsko nasljeđe. Eto ga. Dakle, poduži citat, ali to je ono što je sukus citata. Evo, sad ćemo još jedan citat pročitati. Zadnji. Ovako kaže Tertulijan: pošto tako stoje stvari, kada bi se vidjelo da istina pripada nama, oni koji hodaju po pravilu vjere, koje je crkva predala od apostola, apostoli od Krista i Krist od Boga, razlog našeg stajališta je jasan. Kada kaže da heretici ne bi smjeli suprotstaviti se nama, kada se mi pozivamo na Sveto pismo, pošto mi bez Svetog pisma dokazujemo da oni nemaju ništa sa Svetim pismom. Dakle, ovo je jedan poduži, ovo sve jedna rečenica, jako teško za pročitati, za prevest, ali sad ću vam objasniti koji je sukus. Evo, kraj citata: jer pošto su heretici, ne mogu biti pravi kršćani, jer nisu od Krista dobili ono što svojom voljom drže kao istinu i zbog onoga što drže, nazivaju se heretici. Dakle, ogromne, jako duge rečenice koje je teško za pročitati, teško za prevesti, ali uglavnom Tertulijan ovdje govori ono što smo već čuli u stvari, da oni koji hodaju po pravilu vjere, koje je crkva predala od apostola, da se oni imaju pravo pozvati na Sveto pismo i da heretici u stvari nemaju uopće pravo koristiti Sveto pismo, jer Sveto pismo pripada crkvi, crkva je jedina ta koja može protumačiti Sveto pismo, jer crkva ima onu predaju od apostola koju su dobili apostoli od Krista. Eto, znači, zašto je ovo sve važno? Jer postoji jedna doktrina sola scriptura kojih se drže protestanti, dakle neke kršćanske crkve, poput naše pravoslavne braće, poput drugih istočnih crkava, pa i neki protestanti, anglikani, oni visoko crkveni anglikani koji imaju i neko apostolsko nasljeđe, oni će se svi složiti s ovim, dakle reći će nema problema. Ali oni koji se drže sola scripture je znači učenje koje kaže da je Sveto pismo jedino nepogrešivo pravilo vjere, da se može uzeti u obzir i crkveni oci i crkveni sabor i tako da se to sve može uzeti u obzir, da to sve može imati nekakvi autoritet, ali da je Sveto pismo jedino, onaj najviši autoritet koji je jedini nepogrešiv i da te jedino Sveto pismo može sa autoritetom obvezati. Naravno, mi ćemo se složiti da je Sveto pismo u svojem rangu, znači Sveto pismo je riječ Božja, to je u svojem rangu, ništa drugo se ne može s njime usporediti. To ćemo se svi složiti, ali vidimo da crkveni oci nisu gledali na Sveto pismo kao da nešto zasebno, što se može protumačiti, što bilo tko može uzeti, otvoriti i protumačiti, doći do ispravnog zaključka. Sveti oci su itekako gledali da Sveto pismo pripada crkvi i da crkva u stvari daje tu taj jedan, neću ići još u taj zaključak, jer još ćemo idući put gledati još neke crkvene oce, ali uglavnom da se Sveto pismo treba tumačiti pomoću predaje. I da predaja ima crkva koja ima apostolsko nasljeđe. Dakle, predaja je kao nekakvi okvir u kojem se onda tumači Sveto pismo. I onda samim time što je predaja okvir pomoću kojeg se Sveto pismo tumači, predaja mora biti nepogrešiva. Jer ako imamo predaju koja je pogrešiva, koja može biti u zabludi, onda nam Sveto pismo ništa ne koristi. Onda Sveto pismo isto tako možemo onda krivo protumačiti i biti u zabludi. Dakle, poanta je da Sveto pismo je mrtvo slovo bez predaje, crkvene predaje, bez one tradicije koja je predana crkvi i
da se stvarno može Sveto pismo izokrenuti i protumačiti na bilo koji način. I zato stvarno ne mogu vjerovati u sola scripturu, jer prvo onako a priori logično nema nekog smisla, jer svaki tekst zahtijeva nekakvo mjerodavno tumačenje. Dakle, čak i, ne znam, evo, Hrvatski ustav isto tako ima različita tumačenja, zato postoji i Ustavni sud, i nešto što je napisano vrlo onako direktno, vrlo jednostavnim jezikom, opet se može protumačiti na 100 načina i svako će imati neko svoje mišljenje. Zato treba imati jedno pravilo, ono što crkveni oci nazivaju apostolsku predaju, koja će dati jedan okvir u kojem se može protumačiti Sveto pismo. Dakle, ne mora se gledati na predaju kao da je to ima nekakvi sadržaj koji nije u Svetom pismu. Oni mogu imati isti sadržaj, samo što bit će u takvom odnosu da je Sveto pismo materija, a da je onda predaja forma. Dakle, da forma daje nekakvi oblik, forma je ono što daje oblik materije, dakle da sveta predaja daje, u ovom smislu u kojem smo ga danas vidjeli, da sveta predaja daje taj neki okvir u kojem se tumači Sveto pismo. To je to, znači, apsolutno po crkvenim ocima postoji još jedno nepogrešivo pravilo vjere, a to je sveta predaja. Što, opet kažem, ne mora biti da sveta predaja da je to nekakvi posebni sadržaj koji nije u Svetom pismu, nego ono je okvir pomoću kojeg se Sveto pismo tumači, a taj okvir se nalazi u crkvi i crkva je ta koja mjerodavno tumači Sveto pismo. Tako su ovi prvi kršćani gledali na to pitanje kako uopće pristupiti Svetom pismu, i kad imamo neku nesuglasicu u Svetom pismu, kada raspravljamo sa hereticima koji imaju Sveto pismo, koji ga tumači na svoj način, ko će biti u pravu? Onaj koji se drži apostolske predaje. Tako da, eto, predaja mora biti onda i nepogrešiva. Evo, to je to. Idući put ćemo pogledati još 2 crkvena oca po ovom pitanju i onda ćemo preći na neke druge teme. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ako ima kakvih pitanja, molim vas ostavite u komentarima. I lajkajte, dijelite dalje ako vam se svidjelo, i evo, Bog vas sve blagoslovio i vidimo se u idućem uratku.